Ndabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba NG Empire. Reka twigarukire mu makuru y'u Burundi, aho u Burundi uyu bugeraniwe ndetse bumerewe nabi mu mpande zose mu buryo bwose. Imitwe ibiri ikomeye kandi ifite ubushobozi yongeye guhagurukira u Burundi. Umutwe wa mbere ufite ubukana bukomeye ni umutwe wa FRN. Uyu mutwe ukaba ukomeje kwigamba ndetse no kuvuga ko uhagurutse kandi noneho nta gusubira inyuma. Ku bantu batazi, uyu mutwe ni umutwe utarakunze kuvugwa. Uyu mutwe wa FRN ntabwo wigeze ukunda kugarukwaho cyane, ariko ni umutwe urimo abarwanyi b'inararibonye, abarwanyi b'abahanga, abarwanyi bazi intambara, abarwanyi barwanye igihe kinini mu mashyamba ya Kongo. Hakunzwe kuvuga umutwe wa Red Tabara, uvugwa ko ushaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse nabo bakabyigamba bavuga ko bashaka kongera gufata cyangwa se bashaka guhindura ubutegetsi bw'u Burundi, ko ubutegetsi bw'u Burundi nta kintu bushoboye, nta kintu bukorera abene igihugu, nta kintu bumariye abene igihugu. Nyuma rero haje kuvuka undi mutwe wa FRN, ariko kandi umutwe ukomeye kandi ufite imbaraga, ubona ko inyuma yawo rwose hari izindi mbaraga ziwusunika. Uyu mutwe rero wa FRN wongeye guhaguruka ushinja by'umwihariko leta y'u Burundi ko nta kintu imariye abaturage, uvuga ngo abaturage amasoko ari gutwikwa, ndetse kandi n'igitoro mu Burundi nta gihari, ntikiri kuboneka. Uvuga ko mu by'ukuri uhagurutse uje kurenganura abene igihugu no kubakura mu bukene ndetse no mu bukoloni bw'ingoma ya Ndayishimiye. Uyu mutwe rero biravugwa ko uyu mutwe ugiye gufatanya n'umutwe wa Red Tabara, ndetse yuko bamaze guhuza ibikorwa mu buryo butunganye kandi mu buryo bufite imbaraga zishoboka zose, ku buryo gufata cyangwa se gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye ari ibintu byoroheje bitazigera bibagora na gatoya. Rero hari hamaze igihe havugwa uyu mutwe wa Red Tabara, ariko noneho hamaze kwiyongeraho umutwe wa FRN. Uyu mutwe wa FRN rero ni umutwe ubona ko ufite imbaraga. Umugaba w'ingabo z'u Burundi aherutse kuvuga ngo cyangwa se aherutse gusaba ko ingabo ziriho zirwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikagaruka mu gihugu, zikajya kurindira umutekano ku nkiko z'igihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo uyu mujenerali cyangwa se uyu mugaba w'ingabo z'u Burundi ibyo yavugaga ni ibintu yarazi, ni ibintu yarasobanukiwe, ni ibintu yabonaga cyangwa se ni ibintu yaramaze kugenzura ko koko hari imitwe ihagurutse kandi ihagurukanye imbaraga gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye nta kintu arabivugaho, usibye ko we mu mivugire ye no mu migaragarire ye avuga ko yiteguye kurwana intambara iyo ari yo yose, kuko amenyereye intambara ndetse ko asobanukiwe iby'intambara, nta bwoba bw'intambara na bukeya afite. Sinzi rero nimba azahangana n'iyi mitwe imuhagurukiye, sinzi nimba azabasha gutsinsura iyi mitwe, ariko mu by'ukuri ni imitwe ihagurukanye imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'umurengera, imbaraga ubona ko biyunze bishyize hamwe, ndetse FRN ndetse na Red Tabara ubona ko bamaze kusenyera umugozi umwe mu rwego rwo kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa Ndayishimiye cyangwa se bakureho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Barashaka guhindura byinshi mu Burundi, barashaka kubohora abene igihugu.